Ada Abirta kelang rapid doran rapen spi aprang sinil hin pen kardon ang pejriglo kardom non birta thibi lang ponisina APLC di PLC ang kang aphan non kibang si MP kilig pan election camping aphan arpu gesepek pon Bawasan konsensi ang kang along tower lapan ki school hem kim kerang ponji aphan CM Dr. Turam rong hang arideng pen long ike sompon Non MP kilig hutirada tum keduga chorok tokapan mesena bang pu phant MP abut ke jok per ke pahai dunchi aphan si rad cycle hambang pu pon motoron pen Karbi Longri phan ke chunungri non birtang ton pen lang panis nang Lok Sabha kilig etemon nang ke jab bomalong sami All Parties Leader Conference Ratchari tum pen sami ong dunga pur pen ke chpai pon thekji aphan si sai ke klem pon dode sang sipina sonsi APLC di pu LC tum pen sami APLC pen karzap tunt jai ka thar phan ong dunga pur pen ki pahai pon thekji aphan si kedam jang thari ni phai clear ni lang pher MSC consensi ki parapon bahni adorsu clear the club asai hemlong committee ke senga mai paman pon Election camping committee sengpon si ke japon linji abang phubang phito mansbi engwai pon phidlo langpher MC consensi long pen ki sangpi kadom BP sangpi kongmala to BP jona sing terang prowet timung lapen gi komol ing titum bansi camping semi japon pu lason si lumbajong MC consensi pen banki David Gathar Rajesh rongpi lapen dhonsri pen banki Martin rongphar MS tokpi sangpi Mina BP lapen ki sangpi Bina BP lapen langhin emis konsensi pen ke sangpi ka chetok BP ka dom tok biatum bansi japon linpu labang so malong stong dud dipu LSC chief convener Probit Bay ku convener Suna Sing Terang ku convener Paniram Tibung ku convener kongrong piatum stong dunsi jumisen alam than bansi labang so amai mesen pen pachun pon bolong koma ji pen Rajesh ronghang Karbi Longri Abirta lake non kewang ji litum MP kilik cisik cidang lo lasi labang so sidang ke LA committee pen litum campaign committee ki seng lasi litum ning thelo litum kadu kobe third Karbi khayan bangke 80% ni tumlong dolok lasi laso election bangke litum jongsi juniri lo ratum phan litum mathapi me pen jongsi litum party phan 80% na voter ilo pulang tel litum high po lailo lasi litum non sub committee kadu ko bian ta ke sengnai dolang ala konansi committee anta la sinon alang itu maphansi pini ki chengwai tang convenor ko convenor to masya to pilo la si la haya tum seng no pulang tel tum aro arim anta tum chetang po la pen tum la so campaign to aya kong la to dak chilong po posin tum ning thelo sing tum pon lo chief convenor hisab lo LA committee pen bangpli la pen la solong pachirap dengan tufan almost 10 pen bangko soalo bahini tin subang thong ason si pithi pon lo like ono la ada panak sto juno la elia ko abudi la bangke ko bangko ka chuning ri mate inglong ara so phan ka chuning ri la hello ajahak akar biatum ajahak inglong so tum non anda mane kece ke biatum amen ingkhanji pu APLC tum kipo posi kece ke biatum vote nang jok je ta hai posi matha seta ili tum ka chini dam naya bang kala hello non ke la ke parliamentary election la bang ke kece ke biatum ta bang hala tum amen jong si voter list long du pote hala tum vote nang jok du na jakong du nili tum kipo bang ke la ke council election hala bang ke ili tum chini dam nai dak pharam thekni lasi ongdung akar biatum mate ongdung inglong so to mag hala tuma vut sabete la tum kerem lo pedi lason ining chipa bidam nang ne inglong so tum chingrum pet lo bolote ke hai ta abat si ke du thulang eli tum non lasi ekopai ke meson non jasemet inglong so to phan non porjong si matha dam pani kalo polote eli tuma sar JI kathar inut IAS ke claim ta bang lo lapen Delhi arong so pialong itum chotoy dunji pulote inut hek ser reset abang situm nangji
Kado ko yang masih yes sir pulok abang ke itum cok celo. Labang nang li tumat true media hoi pen itum kacuning ria bang lo. Itum tek mu cot abang popan itum cet toy dun senak nonati babang. Lapen la aning ki biakar biatum inglong sotum. Nang li tum ning bidam nang nelang kedam tang puluni long dami. MEC election hut pak parup liban sadak Dhoniram Timung. Pak paruh ini ben si Dhoniram Timung remlu. Halada inglong so mate Karbi tum yong si kece ke bepan rap dun de pon sante alang li haidet. Hadak non kenang hilang ke paruh ini. Son tak si singhason konstensi long tala son lo. Lumbajong nili metang hadak tala son tak lo. Hadak kece ke betum lok si haladak surinar kep bagdu. Hala surinar kep akece ke betum malong si non ini kenang lang ke suri ini. Anda hala Karbi tum si haladak surinar kep tum han rap dun si iletum hadak ta un icot. Lasi nilinang itu ma media hoi pen kacau dengan rikang tu makan nona tiba bang itu masar JI kathar alang lipan itu di purong sopi bate Karbi yang long me itu cotoy sahat bil hirong sopi long ili tum arji ding kluipen jitu ni kila bangso akemang hempre kaput hakapan artikel 244A labang itu arji ding kluipen si kace song lo posi itu laki long japan anutin bor ipidun sana vote ke jok pen hini pen baga shiksidu to the Constitution of India labangso implement ke media pan la so bang papek claim long japan awar side thosena non ipong pong bang kosinang leto media hoi pen ili tuning ripong apen non jasemet BJP pen itum arjulong lo Omor Singh ti sosialang li MP tiket long lo laki ili tom han ekopai ke mi pule cipudeta hinonelo kopi polo te ekopai ke mi JI kathar ke hai pan ke 100%. Alangli han Karbi yang long rat angkang pi tonda Cini je Omor Singh tiso aot adul pendang lo. Pini ani Karbi yang long. Rong aso tum do andame. Alangli non revenue department deng bang hotame pata keron ji kali a file mane ong dung atum nili panang pulo Arna mapan ke cetong ke joy ke atau Omor Singh tiso pan ke cetong ke sungtik non tiket Omor Singh tiso ke long lo pen ke BJP voters tum sini panang pulo kai arni phone nang deng data non la tiket ke long pone pine vote nang payok nang pone pine tak phone nang deng chit lo posi to da peta nak kudu tala ke election isek panchoji election yung si ke parlo pulo te alang like a ora dur ka do beta rata Cini pelo la si kerem ji ke la ke par e prat bangali parvita cikup set jian laan si nizon tek amlo nasi ilitum inu tek ser reset la pen North East angkang angbong AMP do an apan ka convince tek ji apan bangke ilitum masar JI kathar helo atema itum halada ke parliamen lo bangke pinia bil jong si pani pute MP tuhan convince nang kok eti hala bangso ajak kong ke itu masar JI kathalong du lake North East MP tumhan ajak itu convince nangi lapen simple majority penantam itu artikel 244A ke kelong ja chance du lasi lasobang itu kado eta mathara itu masarapan itu cotoy dun sana lahela kedamtang therin phai pliani bogojan MEC consensi ki parlopont lahorjan ME school aham ki kim kerang ponji aphan sim Dr. Tram ronghang ari lengpen long isompon Lapuson saktaksi Khatkati police station Tinyali pen Khatkati railway station pen right hand Sandi Bazar Lahrizan pen Rangmai Arong anato Warkeslam ponci apan sebi long isompon Labang sulong ige sompon along Assam Deputy Speaker Dr. Numor Mumint MEC lapan kaprek man pengitimta chitong dut Mukhya Athithi Karbi Anglong Autonomous Councillor CM Young Dynamic Leader Tuliram Rongan Dangoria Amar 3 Dipur Lok Sabha constituency BJP candidate Sardar Omor Dishu Dangoria Amar local MSC Mandojo Dikal Bukon Dangoria Amar EM Sujo Rangpar Dangoria Ar logote Karbi Anglong Autonomous Councillor সকলো Sardar EM অকল MSC অকল chairman অকল আৰু ইয়াত উপস্থিত গায় সবকে মই নমস্কাৰ জনাইছো দেই গৌতম জোহাৰ ভাল লাগিছে নাই ৰাস্তা হৈ আছে
মই প্ৰথমবাৰ ইলেকশ্যনত আগতে কৈছিলো ৰাস্তা বনাই দিম ৰাস্তা হৈছে নে নাই নাই আৰু আপোনালোকে বহুত দিনৰ পৰা ডিমাণ্ড কৰি আছিলে যে আমাৰ ইয়াত হাইস্কুল নাই হয়নে নহয় ইয়াতে গোটেই কোনোবা দখল কৰি ৰাখিছে মাটিবিলাক বুলি কৈছিলে হয়নে নহয় এতিয়া মই কৈছিলো দখলদাৰী চব খেদিম আমি ইয়াত স্কুল বনাম ভাল হয়নে নহয় ভাল লাগিছে নে নাই লগা नॉन के वांग जी लोकसभा में एमपी की लिखोट समी फ्रेक्सम राचरिया तुमपेन तंका महा के दुतुम की कार्बियारा तुम हरबंग की तंका महापेन के बाय हरok पेन के बाय तुम अबांग पुतुम पेन अंदु पिको लसिला पुसोना परा हुद के कार्बियारा तुम चिरक तोक पेन के दो के नांग सोदलो अथी हरok पेन के बाय अबांग फुफल बंग की बुर की पीसेमी मु आकांग तु yang deng mate MP paman derpent khai longri pharman jongsi narja pi tek thi ase yang tong pi dun tek thi putang thi la pusona bang phu pan ke litum bur ki pi pen ke phai dun thang nata ali update po la si rara to man sbi ki du ka chorok tok pen la pen mesena bang phu khai longri pan ka ching hon thega bang phu pan si bur pira MP paman dun nang pu si rara sai claim bang phu pan moteron pen Karbi Longri rar pan chuni report development of farman puno hala karjap thiba bang phuan si litum pinang ji kona ne lampi lampong ke door leng koma ne yes sir bu lason a ot ke dum ni pan ilitum jokona ne non nang lipulo la bahini candidate lam lasi inuta candidate bang em nili atumi hat jong tha theong no BJP mate kang tangkring party non ruling party lo hadak penta nili ka chunia teng botare candidates pu alang litum du leaders pu du igun etema sadame non apor la kamara thek tik lamki lampong ke door leng pan kopi bo se pidet lo lasi lason pulo tang hala BJP tu mazana chma thaji non apor ke mesen leaders man PPC lam ki lam phong do kona ne four lane scam na ne solar scam la pusona bang phuban ke dokok pulat pidet pusi non klang dak lomati la son beta hala tumata moral down det kopi pola ma moral down ni bang ke non bang ke BJP long ta la puson si jema thaik det po je kang thi ret ki mesen bang phu phan ke ticket pi pon pe lam ki lam phong ke do leng ban si ticket pi pon dong mate nong e son de pa je pon dong la puson si manik det loke la pen non bisar alam ki damtar ni sadame kapre alam ki yang ulo alangli non article 244 ai pachu atumi reta theklong no mati article 244 e aputhak ningje ponji palangli ningje pon lasi ladak long bangke ison belang na inne kami me kopi poloma ar alangli non ki dobom ki khibom gelaga land and revenue in charge lo mati IM lo mati alangli non attenure rahut sei kar Nagaland pen ahoy nagi pet lok la puson na man lo kapre ka news hong jai long ta la puson thek long la pen cheng lok block 1 and block 2 long sa tame non bangke hadak long ta meghala pen nagi pet do lo sa tame alangli ladak ar pu ben ing nilu na phi alangli ka chiklem bek ngi abang phulu mati rat kang vai lo mati la CM tu long hang sa tame alangli phan ar pu chiklem pamenu pese la bang so portfolio long ki pi lo mati ande da phi sa tame alangli pini Nagaland pen encouragement ko ano ni bang lam thi si da ning je la pen block 1 and block 2 long ta la pu an lo Assam government lage ilitum 1951 pe numati so boundary ke 1951 में कार्बिंग लोंगे ठीक रखे नेचुरल बाउंड्री पनो आर्टिफिशियल बाउंड्री पनो अदा के दु लगे डिस्प्यूटेड कली के ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 ऐसा तो में असम गवर्नमेंट तुम कॉपी को सन बेनोने पीजू सजोरी का कैबिनेट मिनिस्टर पुलो लगे डिस्प्यूटेड पुलो कार्बिंग ऑटोनमस काउंसिल IEM इन चार्ज लैंड रेवेन्यू अलंगली लाम थी जे निंजे दुन हाई के लपुसन थाक नागालैंड लोंग निंजे दुन हाई के लपुसन प्लोटांग के कोसन सी आकार सिक नाय हला आके थे नाय सन बांगे आर्टिकल 244 इके निंजे दुन थेक la so sani ko ningje yon ekthi la pencheng lo ko development athuna athule langnam nangli tuma thek phong singhason pini misena towar bang is long ni ge du tema sarma ki ong dunga dim ke pinier net development na puwa tomon lilipin na posona dim ta dule tas ame thang constituency ni gon silang ekthi da long thoma district galang li ko son se gelang po la pon chot kali alangli non bang tum pinan tum chithan do nilitum ke photang lo alangli ke representative lo mati rada farman se karja pilo mati non apor alang liphan kopi ne Karbing nong autonomous council long komane pota ka chesalami puno la pencheng lo kona ne kapre katum four lane nong anam compensation ka chilong onde ta puthak alang li long damji pati bo gamji putang ne alang liphan ne long leke alang liphan ka arnam thak tha lagile alang liphan long le de sam he la an kiri arnam ma se long tholok jibon sar me alang liphan la an kiri ta long idi la puson se nang man no asi non la ande pokalilo la pen la four lane puno akapre long puno alang li ekang saidun brek nang ji bang loke komane jong se kang saidun lo la so puthak pe chun tha sar pulo tang alang li bang ke responsibility ben ka digrong alang li ke la puson sa si man lo jong se hangdun thu bom lang alang li tum a farman jong se compensation hangdun bom lang pulo tang te hala to man jail se bengik la la puson se man ke dam tar ni nil phasar men theklong no mati nilitum ronga sortment ar jablo chesong lo ajar lo alang li ke kapre kamuni to man council employee chotoi je kapli li kalang lang kes kapre kalam pen ili phanang bank to choke nangi bank choka the bang la hendo la kang hu do vek pusalang li ke nangi bank choklo kang hu wiso neng side unji ke muthe nangi bank choka the bang la hendo jate monon phi paning je hai hedet nang puban si isi nang ke thera son si alang li nang bank choklo to rada tum mathara me teron sang ho
nili mate teron sang hopen omor sing mo kupini ke tonte do si bengchok mini punang matha tahi mini lagi personal case kali non nang litum langdam mi nili phrang sa tame so phrang ke komana four lane apu thakle along like dun bek tum han pipo nang ji pe ke beng lo ke se la da SCC ke se tum na bengi check lo da bahini so nak thak asam mala long sa tame pinan ronga sortum long du ni ke hal sota inut timung sang ho arja bek lo hal sota bengi check ke lapu ke lasi lagi personal kali lake pudam lap de si alang like kachari ka chalon meme lapen rat pen kaching ki chithan mo ama sening hai ison bakle rat atum akisu nga puthak nang sai pidun thasar pedang alang le kang sai dun ji kali alang le ke beng thurong ke lapuson sa alang le ma pangdak do konane tangka maha jakong pen ke bailong le voter satum phan pu satame bailong le pu wai phit satame ilitum lapuson news long mate biata alu long thekik long bom lo mate lapuson men ke baidu lasi nili pudam ji bang ke karbeng long rat aphan to ahok lo tema nani tangka maha phane nang bai pen wang putang de labang ilitum dengdu nang ni athema lake corrupt practice lo illegal lo mojadme nang keyboard ide lo botang te dengdu non athema lake ilitum matang ka ke public fund no mate dengdu non sadame la pusana bang phu tanggang ron beka bang phuan ilitum wo jogang ni akaprek mesena bang phuan jogging no kopi bose nili la pusana bang phuan jog nang ni puma athema alang like nang kin nam lo ke ilitum han ningkan pho farman se nang nam lo la pharo pho pono suri si pono la puson le ilitum chu jordan de lo de la dak ilitum ke compromise nai do pikpo article 244 a pen chenglo ilitum 6 schedule pono la ben kapre kapre kilong nai rights bang ilitum che compromise sang lapo la se la son bang phuban ke ilitum ke un botang de tangka da dengdun de nangi pu bang si pulo la pen jong si nang pibor ide de dengdun no ka kapre khane jogging no ki mesena bang phuban le Pini Abirta bang kilan pan sik bang ton pengiglo domi thakmi kardom